mikono nyuma. Funga hapo. Huyo mlikuwa na yeye ni nani? Rafiki yangu tu. Yako na mwana. Mikono nyuma. Si we can talk. Hapana. Sasa unajua ninajua. Sisi tunaweza ongea. Aje tuongee aje. Wacha tuongee. Hapana, hataki pesa. Concentrate bwana, unapotezea wakati tafadhali. Sasa nini Diana? Nini baya Diana haki? Nini kin Diana? Keha. Kuna mahali ninaenda. Ovie. Haki Diana ni nini? Wake ngwira Makothe. Nĩ thikũ cigana ũhũrĩte cenga gũkũ? Ndio ni akuvura cenga siku gani? Yes, hiyo ni madharau ya hali ya juu. Niĩ ngũhũragĩra thimũ ndũngĩoya. Niko busy ni. Uko busy nini? Ate uko busy. Diana, wacha nikwambie. Niko busy sana, niko na ka project nina ka project. Yes. Makothe. Ka project ni Naomi. Ndio nacio ndeto cia Naomi cia uma. Oi Makothe, onyonaga ndĩfara muno. Sasa ndeto cia Naomi. Ĩrĩa ngucagia kũraihu muno reke ngwĩre. Naomi nayo maneno imetoka wapi? Na ndage kwĩra atĩrĩrĩ, gũti ũndũ itoyo waku na Naomi. Na ĩno ngari ndirauma. Ũikare ũkĩmenyaga ũguo. Diana, tiga ngwĩre, by the way kũnthiĩte, nĩtukuonana, tutaonana jioni. Nĩtukuonana? Nathiĩ meeting. Ũrathiĩ, tũrathiĩ nawe. Nĩtũngĩthiĩ nawe meeting ya Diana. Atia. Urenda Naomi nĩ mũgũthiĩ nake? Ti mambo na Naomi, anya menyoraria ndeto cia Naomi gani? Atĩrĩrĩ, ndirauma ĩno ngari na ũikare ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ. Ndeciria atĩ no niĩ na Kagure. Kumbe. Then why are you stressing me for nothing? Stress. Ni uhete cigana. How do you imagine? Wiki igĩrĩ ũtarĩ wahũrĩrwo na thimũ. It's okay, no agĩrwo ka understand rĩmwe mũndũ no kora wanyitĩke. Ni ũndũ wa wewe. Ĩkatirĩrĩ Naomi. Gũtirĩ ũndũ ndĩreka. I mean, sorry. Wĩta Naomi. Aigua. Anyway, ĩkatirĩrĩ Diana please. Rĩu niĩ ndĩ Naomi. Leave that, no wathukia kĩongo. Kĩongo. Ni tondũ ũcio no ũgũthũkĩtie kĩongo. Ĩkatirĩrĩ Diana. Wacha tiga nguve 10,000 uthie then aki nitukuona na kibwa ukarira riu ni hana 10,000 ndagikwira atiriri mbeca ndi nacio nyingi kairia uheaga wiciragia thia kuria mandathi ni ngode mundu wibangite ndakwira. I think you are stressing me for nothing. When you are stress tu out na ndirauma kuria urathie turathie nawe na ni uikare ukimenyaga atiriri me am your wife nwanyita uguo ikare oyo uguo akisa mpinza no Diana, ninakwambia it is not possible. Makothe, it is possible. What are you talking about now? Yes, it is possible. Duwe ndakwambia nendo possible. Ndakwira atiriri Makothe, ndeciria no ni na Kagure. No gucoka kuigwa ati ndeto ingi na kuu uguo ri, ndenda ukimenya atiriri umuthi umenya nie ndi your wife, official wife. Ati oikage ukimenya. Ati kid Diana. Ugu ni kumuturaga na Makothe. Ugu ni kumuturaga. Oturaga ondiagira kimungunyo. Ati murata wa mundu. Atokigua. Ndenda kwira atiriri ngukuraga au kill. Wewe ndio wagukua mbere. Makothe. Ni wina Diana. Wina Diana. Wina Naomi. Ndio hau. Nikani wengine mimi sijui. Uko na wangapi sijui. Nenda kwenda tena Makothe. Akasi akule. Goma eliminate one by one. One by one. Utanisubua tena. Umesikia? Nonsense. Wewe kwenda kabisa. What? Hamnijui.
Wapi ni nani? Nini? Wewe ni nani? Unatoka wapi? Nataka kwenda wapi? Hapo wewe ni nani? Wewe ni nani? Unaitwa nani? Wewe ni nani? Naitwa mama Mwingi. Kutoka wapi? Kutoka. Ndiwe sege no utabira moyo wako. Weka mikono nyuma. Funga hapo. Huyo mlikuwa na yeye ni nani? Rafiki yangu tu. Hapo na nani? Mikono nyuma. Si we can talk. Hapana. Unajua ninajua. Sisi tunaweza ongea. Aje tuongee aje. Wacha tuongee. Hapana, hataki pesa. Concentrate bwana, unapotezea wakati tafadhali. Huyo mwana mlikuwa naye ni nani? Kwani uongei? Rafiki yangu. Ama anaenda polisi wewe? Acha ikuje na polisi. Unaniumiza. Ate kwani unaweza ambia vile tutakufunga? Sasa ukicheza tutakufunga mpaka miguu sasa wewe ukicheza. Si umwambie asiniumize lakini. Wote nikuonyeshe anaonekana. Twende. Wapi sasa? Ingia hapo. Ingia side base. Pande haraka. Na uharaka wewe. Hapana kazi ya kufanya hapa. Unamwambia. Tungekuwa tumeenda wewe. Tungekuwa tumeenda wewe. Mutumia umwe kuma itũra-inĩ rĩa Kĩambuthi mwena wa Embu oĩkaine ta Kagure kana nyina wa Wairimu nĩ marĩkĩtie kũra o hamwe na mũthuri wake oĩkaine ta Makothe mena thikũ igĩrĩ rĩu matarĩ maroneka. Itũra rĩrĩ rĩraikara na hahũ na kĩagago kĩingĩ. Hũrĩirwo thimũ nĩ mama anjĩra njũke hena ũndũ arenda gũtwĩra twĩna my sister Wairimu. Ndoka ndakinya mũciĩ ndakora mam ndekuo. Ndamũhũrĩra thimũ yake yaingĩra yoirwo nĩ mũndũ ũngĩ. Anjĩra ndiganĩrwo nĩ mam tondũ ndikamuona rĩngĩ. Ndahũrĩra dadi thimũ nayo thimũ ya dadi yaingĩra mteja. Ndiũĩ ngwĩka atĩa. Sisi kama polisi, I want to assure you, kufikia kesho tutakuwa tumewashika all the suspects na kuwapeleka kotini. Ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere na gwĩkwo o toguo ũraigua OCS wa Kĩambuthi Police Station akiuga. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia mohoro maya na mangĩ maingĩ o ta ũrĩa marathiĩ magĩtũkinyĩra. Thengiũ mũno. Tigio thayũ. Please, ili kuelewa.
Nite wacho icio rao. Tena kirafora. Kai kumwira atia riu. Niki si umwambie mtu anomwira mwambie uko mwire kanitha. Kai niku. By the way, mumwiri wathi ku. Kanitha. Mwire kanitha. Hello. Dawa Joyce. Weko. Njikire uguo mutungatiri ajeta. Riu thire kumurutira gwi kindu akwendaga. Ati? Kanitha? Ngware. Niki nyina Joyce nduku ici. Ungiuma ata na ndungijira. No nginya ingitengerire kanitha-ini. Wewe wambe utige na maundu macio ta njira atiriri. Ka ATM geku. Kadi ya ATM? Ndinayo. Niyo kwendaga? Ngari ya nĩ ĩrathumbũra mũno ĩthĩnĩtie mũno. Nũgamĩte rĩu maita ta matatũ ũguo. Ti njega. Ndĩrenda gũthiĩ hĩtũkĩra shopping center ke haha mbere. Sawa. Njuke njukĩte ũrĩ ndigũikara. Sawa. Okay, nĩ wega. No kanjĩra ũgĩthiĩ kũrĩa ũrathiĩ. Nĩ mathĩna ta maya ndingĩamona. Sawa. Okay. Kirareta. Dewi. Tiga haraka. Relax. Aiko ndaberia gucario riu ri. Ketia. Ai hapana ndurathi we. Timia. Ndukaikie horo mutumia, witikie horo wa timia. No gutwaragia na njora muthenya ungi. Nduriri. Please tiga kuthie tutaritie. Tikikara haha ndihunde. Tiga twarangie. Kwaria undu utangihoteka. Ikatiri. Makothe ndakwendete no uguo urenda ri. Tiga mawasiwasi. No kuthie lakini give me 10 minutes. Baada yake kumitwarangie kidogo. Aigua ndamwira ni thiete riu ri. Niwe nakwa no mwira no thiete si utaenda tu. Ni ukuthie give me 10 more minutes. Undu mari uranjira Makothe matingihoteka. Ona ikienda kwenda. Kuri undu uria uwanare manthino ni uriku. Ndakwendete no rako. Kai. Nendo. Nini? Nendo. Kari ya ite wa Joyce. Ndioi. Jesus Christ. Ino ikiu. Inama hivi. Ni amchua ndambise. Ni ambise ni kweli? Aya, inamirira. Si atapita tu inamirira huko. Ngoja. Kai. Na warugama. Kai. Na no kweli utonya na vangu kai wega neta. No wauma ngari ni mwathani. Aya, sawa. Haya tumenya. Kai, akungoja. Kanani? Kia kwaje. Atendena. Yes. Njĩtagwo ithe wa Joyce. Na ngari ĩno ĩndeheire thĩna mũno. Okay. Gwĩciria nĩ service itamĩhete. Okay. Na rĩu he nyamũ cia beti irekeretie hanini. Rĩu ngwendaga ũhe price sina price. Wewe unaona kama andũ mangĩhanana. Mafana. Nyina wa Joyce? Tike. Nyina wa Joyce? Wewe ndumuoyo huyo? Si Wewe tu nyina wa Joyce? Wewe nyina wa Joyce? Ni wewe. Atirere itho Joyce. Wewe muthe? Wewe muthe ni tukuona thina. Ni atoreka na mundu mukawaene. Niko atimie ni oreka ta nao barabara. Niko ni ale mutume. Guku ni kuri umukaga ngiri-ini guku umukaga. Tevuro dago guku niko ni mutume. Tulikuwa tunaongea. Nditwaragie kiria. Tandora. Mukuragia andu. Tiko kura na undu no kutukwaragia tu ni ka meeting just us. Nyina wa Joyce. Guku ni ku kanitha. Guku ni ku kanitha-ini Muthe. Ungimenya maundu maria ngereire he mutumia uyu. Riri ni kwa kuna. Okay. Ndokire.
Sawa. Nyina Joyce. Guku niko kanitha. Guku niko kanitha ukire. Na nginya mubuto. Ndirakuona wikirite mibuto. Uma. 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 Uma na hena. Kai. Aterere. Joyce, please. Niona watu wa mzee. Ungithaka na atimie newe uthi kwa huko. Guku ndikuri guku. Tandora. Tahe thimu yaku. Tahe thimu. Eko. Uthionete handu. Ici indo ciaku ndende. Eo marayo yo. Eko thimu yaku ndamiona handi ile. Tanegera. Ndagika ino ndenda kuona simu yo. Watu wana twathoma. Ona ni munyaka. Twathomana. Ndiraheo license ya mucinga ndiraheo ni uguka. Na ngai ndauga ndaganya ndikumenya ndamucinga ucio to ni ngoni na andu. Yenda ukurira bara. Hingura. Joyce. Fine ino. Wekira muthe. Ebu hingura nyamu ino. Ahingura. Wani uria gwikaga we. Gutamura. Tahingura niguo. Atiri. Muthe kira. Nere mzee. We tatikana nani? We utaire njera. Atiriri nuize. Tikwana tukwena ndo tukwa. Ukira. We. Rarira ni simu rarira. Ni yangu. Chorasa. Hii ni nini? JT na Makothe. Niko ndaririkana kweli kundi muthenya uria wanjiraga uhoro wa Makothe we. Ni uraririkana? Nora na guku, ni uraririkana? Atire mzee please. Fanya hivi. Ingia hapa mwende. Ingia. Joyce tiga. Ingia hapa. We ingira. Na nikukwira wega muno nie. Ndikwenda uthemie. Ingia hapa. Muthe. Ndakwira u nyina wa Joyce. Uke mucie, naigua. Woe indo ciaku ciothe, ni ndigukwenda ringi. Naigua ndakwira. Woe indo ciaku ciothe na nginya hena ka account kau ni ngukunengera. Mbeca icio ciothe ire hau na ndikwenda gucioya. Uyo thina ndikwenda kuona ringi. Ndakuhe ndagika 10. Woe mbeca icio muthi mukane na muthea uyu. Ithe wa John ndiraririkana ithe wa John. Baba eko postmortem arerirwo ni mukora muragire. Ni undu wa kumwe stress. Ni ndigucienda. Ndigucienda. Ndakuhe ndagika 10 onire. Kwathoka. Ndakwira wewe. Haki am very sorry. Ndakwira wote mtidao kiuka huko. We won't be. Mundu mara wadehera riu. Haki am very sorry. Haki am sorry. Ramenya ithe wa Joyce ari kugoto nyauga. Naugaga. Ikengwire. Ni atikwenda tuikare haha toto. Agitwa guka haha no atugage. Basi umuthie na maguru. Twati nawe ni ukuleta thina uma tuthie na maguru. Lakini ikatiriri tuonane. Wacha tuonane after this wacha twende asakuua. Wacha twende kabisa, huyu atakuua, si ndio? Sawa, ni ugo. Mimi nitoe ni huko ni dutai huko ni diera te kuraga mundu. Mimi hata sijawahi fikiria kuua mtu. Mutumia huyo niki gutuma wenda kuragithia mutumia wa muthuri huyo. Mimi sijamuua, ni yote ni kuniwekelea ni kwanza wewe askari unaniambia ulikuweko. Maza. Nyinyi wanawake mko na tabia zingine mbaya. Mtu akitaka bibi ya wenyewe anaua bwana yake.
Na mtu akitaka bwana yenyewe anaua bibi yake. Hii tabia itakoma. Sasa mimi nitaua bibi yangu ndio nini? Mimi siwezi kumuua, mimi hatuwezi ushika. Wewe nyamaza. Unajua serikali iko na mkono mrefu sana. Hata kama iko na mkono mrefu, si mngefanya uchunguzi wenu, mtike udhudhio yenu. Tumefanya uchunguzi ya kutosha. Niene gutoroka ni atorokete gwakwa, niete kwatenera na mivango ni ane. Mimi hata kama mambo ilitokea kwake sijui. Nyana niligotire mundu njuragete nitika ikonjigerera haha ni. Sisi tumefanya investigation yetu na tumeona mko na mashtaka ya kujibu. Kai. Mwathani wa Mungu. Are you serious? Hiyo yote ni nyinyi mlifanya? Akinisamee. Njovera tu. Yaani ninyi mrekire guna Diana? Njovera tondu. Nina kubitireire ndekera tu. Akaya kurehire mbeca cigana? Nice nini muhonoku na niraugire icio mbia ma ana ndingitumira tondu niregucaga na kuu ndari yakwa kwina undu. Na ndingitikira gutumira mbeca ngimenyaga kongurutite tegongona. Nyoia bang Ngai 500. 500? Macio nimo akuhete nigetha undikirie. Mana kuthaitha tu undekere. Please forgive me. Sawa, it's okay. It's okay. Hakuna shida. Askari. Yes, imagine hii ndio pesa ile ilipeana ndio nimaliziwe. Wa. Hii pesa yote? Imagine. Wewe mama uko na bahati. Sasa hii ungekuwa maiti. Sasa nyinyi mtasema namna gani? Na niko na evidence. Sasa tulipeana pesa wapi? Hapana, afande. Si hawa. Ni mama mwingine anaitwa Diana. Aya, afande. Yes, please. Hizi nguo za huyu mama tumezipata kwa huyu mama huko Nyeri. Kwa Naomi. Mimi hakuna kitu najua. Hii tuko na evidence ya kutosha. Evidence kutosha kabisa. Habari yenu? Nzuri. Mama Joyce. Imefika hapa. Huyu ndio Makothe. Lakini nikuigererwa. Nikwambia ya mrudiano ndio inakuleta, lakini ingawa hivyo mimi bado nakupenda. Kuigererwa ni ndutaigo kuitha Joyce ni waka wewe ni goka. Nikwambia tu kutoka mwanzo. Na ndio mambo si mazuri sana. Yes, please. Nataka kukwambia kitu. Sema. Unaona hiyo nguo? Yes. Hii. Mimi na Diana mwenye alinipea hiyo pesa. Sisi ndio tulienda nayo kwa Naomi. Kwa hivyo wainjua hii nguo. Mliwaga Diana? Tulikuwa na Diana ndio sasa Naomi akae ni kama yeye alikuwa anataka basi wewe ni mshukiwa already. Hata wewe ni mshukiwa. Unafaa kuwa ndani. Nimekwambia. Huyu hawezi hata unafaa kuwa ndani. Mimi hapana. Hiyo unasemea ndani. Baba Joyce nitoe